Posle prvenstvene pauze nastavljena je Triglav kadetska liga, a iza nas je veoma uzbudljiv vikend. Još ranije svoj meč odigrali su Zvečan i Mega Lex, a ubedljiva pobjeda Mege u Zubinom Potoku bila je model koji je kasnije viđen i u ostalih 7 utakmica trećeg kola Triglav kadetske lige. Crvena zvezda je više nego ubedljivo savladala domaćin Ibak rezultatom 94-57. Od starta su momci u crveno-belim dresovima kontrolisali igru, nametnuli svoj tempo i na taj način izjednačili se na tabeli sa Mega Lexom. U taboru Zvezde sve je funkcionisalo besprekorno. Minutaža i poeni su pravilno raspoređeni, pa su na kraju susreta čak petorica igrača bili sa dvocifrenim učinkom: Uskoković, Radaković, Momirov, Paunović i Ćurčić. Na drugoj strani bolje od ostalih bili su Strahinja Stanković i Dušan Đorđević. Možda smo mogli malo bolje da uđemo u utakmicu, otvorili smo loše, veoma loša odbrana s naše strane, oni su nas malo pritisli i mi smo tu posustali. Danas smo od prvog minuta odigrali agresivnu odbranu što smo se dogovorili u slačionici. Pokazali su skokom u napadu i odbrani da su bili bolji i tu su napravili neku razliku koju nismo mogli stići. Nismo očekivali ovakvu pobedu, očekivali smo da će da bude veoma gusta utakmica pred ovom publikom. Vizura Šarke po prvi put ove sezone bila domaćin i tu prednost vešto iskoristila. Gostujuća ekipa Mladost iz Čačka nije mogla da odgovori na snažniju igru Ajkulica. Već na polovremenu rezultat je glasio 54-28, a sve što su uspeli da urade do kraja susreta je da smanje rezultat na 21 poen razlike. Vizura je imala četvoricu veoma raspoloženih igrača. Prednjačili su Malešević sa 25, Glišović sa 20, dok su Vulikić i Stokić meč u sportskom centru Vizura Sport završili sa 13 postignutih koševa. Kod gostiju se istakla trojka: Sušić, Simović i Radovanović. Vrlo značajna pobjeda za nas, ovo je treće kola, ali prva utakmica koju smo igrali na svom terenu. Igrali smo protiv jako neugodne ekipe, sve čestitke momcima iz Čačka, ali mislim da smo i danas bili bolji i zasluženo pobedili. Jako loše prvo polovreme za našu ekipu, ali malo smo popravili utisak u drugom polovremenu. Nadam se da ćemo u nastavku sezone odigrati još bolje i zabeležiti nove pobjede. Poput svojih vršnjaka ubedljiv je bio još jedan tim iz Zemuna. Mladost Admiral je ugostio čačanski borac, a posle 40 minuta borbe u dvorani Pinki rezultat je glasio ubedljivih 81-53. Izabranici Ninoslava Minića su do druge pobjede u sezoni došli timskom igrom. Nisu pocenili gosti i konstantno su uvećavali svoju prednost. Novaković je ubacio 18, Vujinović 15, dok su se Kerkez i Bakula zadržali na 10 koševa. Na drugoj strani gostima nije pomogao ni double-double učinak Alekse Krasmanovića od 20 poena i 15 skokova. Super smo otvorili utakmicu sad presingom i poveli smo u ranoj fazi utakmice rezultatom 9-2. Na polovremenu nije bila velika razlika, bilo 10-ak za nas, ali kasnije smo prelomili utakmicu i otvorio se šut u drugom polovremenu, pogotovo za 3 poena. Zemun je uvijek teško gostovanje, Mladost je tokom cijelog meča kontrolisala igru, zasluženo su pobedili, imali su bolji šut za 3 poena. Mogli bi ubedljivije da bude, ali mislim da sasvim ok, pošto imamo veliki broj utakmica. U Novobeogradskoj hali sportova Partizan je bio nemilosrdan prema gostima iz Užica. Činjenica da ekipa play-offa ni u jednoj četvrtini nije prešla 13 postignutih poena dovoljno govori o dominaciji izabranika Marka Anđelkovića. Mladi trener crno-belih pametno raspodelio snage svojim igračima. Svih 12 igrača se upisalo u listu strelaca i tako meč priveli kraju. Na taj način crno-beli su se pridružili Vizuri na vodećoj poziciji grupe B. Ovo nam je jedna škola za nas koju skupo plaćamo sa ovakvim nekim razlikama koje gubimo. Njihova agresivnost je neki model po kojima treba svaka ekipa da igra. Pristup me raduje, ali nekako mi iskustvo govori da ovo može da ostavi, da kažem, i lažnu sliku igračima, tako da ćemo se truditi na narednim treninzima da ono što se kaže, spustimo malo loptu na zemlju. Posljednji meč trećeg kola Triglav kadetske lige odigran je u kragujevačkoj dvorani Jezero. Domaći Radnički je ostvario prvu pobedu u sezoni, a posle velike borbe i preokreta bili su bolje od ekipe Zemuna. Pre stotinja gledalaca gosti bolje počinju meč i na polovreme odlaze vođstvom 48-45.
U nastavku Nikolić preuzima kontrolu meča i uz pomoć Zorbasa, Ristanovića i Radivojevića dolaze do izuzetno važne pobede. Na drugoj strani nisu pomogli ni sjajne igre Lukića i Kovačevića. Prvi je stigao do 30, a drugi je postigao 2 poena manje. Mislim da je presudilo to što je protivnik bio agresivniji u odbrani u drugom poluvremenu i upali smo lako u njihovu zamku. Prvo poluvreme smo otvorili veoma loše, bilo je u korist gostiju, a drugo poluvreme smo malo više stisli odbranu i malo krenuo nas je više šut. Čelo tabele A grupe i dalje pripada Megalexu i Crvenoj zvezdi koji još uvek nisu osetili gorčinu poraza. Treća je Zemunska Mladost sa skorom 2:1, a iza nje je grupa od 4 tima sa jednom pobedom iz 3 meča. Zemun, Radnički, Nibak i Zvečan. Na začelju je i dalje Čačanski borac sa 3 poraza. Podjednako uzbudljivo je u grupi B. Na čelu su Partizan i Vizura Šark, a pošto su crno-beli u međuvremenu odigrali i utakmicu četvrtog kola, njima pripada liderska pozicija. 2 pobede i 1 poraz imaju Sports World i Čačanska Mladost, dok su sa obrnutim skorom Polet i Vojvodina. Na začelju su ekipe iz Leskovca i Užica, bez pobede na početku Triglav kadetske lige. Čast kraljevačke košarke u Triglav ligi brani ekipa Poleta iz Ratine. Pobedom nad Vojvodinom u prethodnom kolu pobegli su sa dna tabele grupe B, a kvalitetan rad na treninzima ostavlja im nadu da će se plasirati među najboljih 8 kadetskih ekipa u našoj zemlji. Košarkaški klub Polet je mlad sportski kolektiv, on je osnovan 2008. godine i od osnivanja kluba, osnovna preokupacija kluba je obezbeđivanje uslova za kvalitetan trening i učešće u najkvalitetnijim takmičenjima najmlađih uzrasnih kategorija. Polet funkcioniše na način u kome je otvoren za mlade igrače, da kažemo uslovno iz ovog regiona. Na neki način je selekcija poluzatvorena. Zapravo mi ne radimo na masovnosti koliko radimo na kvalitetu, odnosno odabiru dečaka koji bi došli kod nas. Mislim da smo dosta napredovali od prošle godine i da radom možemo da postignemo dosta u ovoj ligi. Meni je ovo super klub. Zadovoljno, veoma sam zadovoljan. Ova godina takmičarska je najuspješnija u ovom kratkom istorijatu kluba. A kadetska ekipa koji sam ja trener je uglavnom generacija 2000. Iako je to ulazno godište 99. Ali je veliki broj dečaka iz generacije koja je ove godine u aprilu mesecu bila treća u Srbiji na pionirskom prvenstvu, generacija 2000-2001. Liga je veoma jaka, svaka utakmica od utakmice svaka je teža od druge i svaka nosi svoje odgovornosti. Svaka ekipa je dobra i svaka ima ambiciju da bude prva. Ove godine ambicije kluba u kvalitetnoj kadetskoj ligi su uglavnom vezane za individualni napredak igrača. Ja se nadam da ćemo mi prave neke igre, recimo snagu i neki autoritet i domaćeg terena i neko samopouzdanje pokazati u drugom delu. Nadamo se najboljem plasmanu, mislimo da možemo da doguramo do 8 najboljih ekipa u Srbiji. Voljeli bi da uđemo u Superligu i da se takmičimo sa najvećim klubovima. Možete imati sjajan talent, ali ako to ne potkrepite radom, mislim da ništa neće biti. Oni su u nekom dobu kada se i dalje razvija njihova ljubav prema košarci, a i uče se neke sportske kulture. Želim da iz svake utakmice budem bolji, da naučim ono što ako sam radio nešto loše, da to popravim. Košarka me naučila vaspitanju i ponašanju, takođe fair playu. Samo rad i to je to. Najkorisniji igrač Triglav kadetske lige posle 3 odigrana kola je Marko Kovačević, član novosadskog Sports Worlda.
Ovaj momak beleži prosječno double-double učanaka, brojke su zaista fantastične, 31 poen i 11 skokova po meču. Počeo sam da treniram košarku pre svega zato što sam bio visok i videli su meni neki kao talenat i kako se zove, ovde sam odlučio da treniram zato što je najbolje za razvoj mladih igrača. Igram na poziciji 3, tu poziciju bih želeo da igram i u budućnosti. Atmosfera je odlična i svi se dobro slažemo, pre svega mi smo i drugari i na terenu, a i van njega. Saradnja sa trenerom Dimitrijem je sjajna, on nas podržava u svemu. Kad imamo neki problem, on je uvek tu da nas posavetuje. On je stvarno odličan trener. Nama su ambicije da budemo među prva Big 4 ekipe, uđemo na Final Four i da osvojimo medalju, ako ikako moguće. Pa ja mislim da je Triglav kadetska liga sjajna ove godine, mnogo bolja za razliku od prošle godine, tako da stvarno je odlično. Kadetska liga je oduvek bila rasadnik talenata. Na malim terenima širom zemlje sastavili su neki budući asovi, a upravo oni su nam otkrili kako su izgledali njihovi početci i kako se rodila ljubav prema košarci. Ja sam počeo treniram košarku sa 7 godina. Pošto sam odrastao u bloku 70, tamo je bilo dosta terena i mislim da je blok 70 najpoznatiji, košarkaški teren. Pošto je bilo dosta terena, zvali su je Rupa i ULSPC, tamo sam onako kalio zanat, jedno sam čekao, mislim to vreme, svi su igrali 3x3 basket i svi su dolazili čak iz van Beograda da igraju tamo kod nas, tako da imao sam tu privilegiju da mi sve bude blizu mene, tako da baš sam onako imao lepo detinjstvo. Svima je bio idol Bodiroga, Sale, naš trener, naravno Danilović od ovih starijih superstarova kao iz NBA, recimo ja sam uvijek volio toga Alena Iversona kad sam bio klinac. Stvarno je čast i da reprezentuješ svoju zemlju na takav način i mislim da je to čast za svakog košarkaša i najveći san. Jednostavno, reprezentacija je nešto najveće. Kompanija Triglav osiguranje odlučila je da nagradi svoje verne klijente. Partner Košarkaškog saveza Srbije nastavio je akciju započetu još pred početak evropskog prvenstva koje je odigrano u Nemačkoj i Francuskoj. Dobre stvari ne treba menjati. Upravo tako razmišljaju i u Triglav osiguranju, pa su akciju povodom nedavno završenog Eurobasketa odlučili da produže. Odlučili smo da i ovu godinu završimo sa jednom dobrom ponudom prema našim klijentima. Završena je bila akcija i Evropsko prvenstvo koje se dobro pokazalo prema našim klijentima, tako da smo nastavili sa akcijom do kraja ove godine, odnosno 31.12.2015. i tim povodom na proizvode osiguranje stanova i kuće odobravamo 45% popusta, na proizvode kasko osiguranja odobravamo 25% i za putno osiguranje odobravamo 15% popusta za sve naše verne korisnike. Ponosni sponzori naših košarkaša su na taj način želeli da zaokruže veoma uspešnu poslovnu godinu i nagrade svoje klijente za poverenje koje su im ukazali. Kadeti ulaze u žestok ritam utakmica, a četvrto kolo Triglav lige odigraće se već u sredu, 18. novembra. U grupi A odigraće se 2 meča u Beogradu. Zvezda će ugostiti Kragujevački Radnički, a Megalex Zemun. U Čačku će igrati Borac Nibak, dok će na sever Kosova na Megdan Zvečanu putovati Mladost Admiral. U grupi B svoj meč već ranije su odigrali Partizan i Zdravlje, pa ćemo vidjeti samo 3 utakmice. U Novom Sadu će igrati Vojvodina protiv Vizure, kao i Sports World protiv ekipe Poleta. Poslednji duel biće regionalni derbi između Užičkog play-offa i Čačanske Mladosti. Bilo je to sve za ovu nedelju. Vesti iz Triglav lige donosimo vam i narednog utorka, a do tada najbolju kadetsku košarku pratite i na našim društvenim mrežama.